The Exorcism of Emily Rose chi film kha ramhwai film satlia mai lo ni lova thil thleng tak tak be chana siam ni in tharau swal ten an ti boy Annalise Michelle chunga thil thleng be chana siam ani a Annalise Michelle hi kumsang kha zakwa songa pani September ni khata Germany a pianga me chenau pang fel le hlim thei tak ani a mase kumsom pasaria ni changin akhosak du dante ami ziate adanglam chhau chena chumai ni lavin kai asha chhau hle poka akong thut china wangyan achung te po in makan tia an shil hai hle engwanga chutia kai ching chhauta chungya ni tian che thiam theilo mase kumsa khazakwa somruk pakwa akor chuan eni chu ashiat na thazam achaklo ema wangin akai china ni antia chutianga court berina soita ka chuan eni chu psychiatrist clinic Usberg neurologist chuan ashan pa in a enkol ngala mase ashan pa chutian enkol chhawnua po chuanin engma ma son na aom theilo alakai reng thawa ama zong ain akhosak dan chu amak to zok adam theina na achung ten an chong chai thom asya tele mi an chong chai a mu te chuan a thinarim china buaina asiam vak chin ramhwai na tho aron lang chho chana ama chen sil tu ramhwai chuan azedik tak aron lan chhuat tir chan ta ni aote aron danglam thut zela athu soi po sha thiam har khopin orap thak tak te a chwa chin achung te po in an lau ru ve deuh china mase kor chuan eni chuan depression le anxiety na sa taka ne wangin chu tiang chuan akho sa chin mai ani ari ru fiam tok lo wang le amani nun na lak chak na akha wangin chu tiang chuan a om chin ani an lati cheu tho kumsang kha zakwa somsari panga a eni chu aramhwai lu chil nge ani ti achung te le midang havinan che thiam chiang ve ta a eni chung ti chuan an fanu tharau chan chu angei chu an du ta chu wangin doctor mo psychiatrist evel chu an ring zo to lo court thu soi pon oi du to lo pastor nge an mamo ni nanin sia a exorcism kalpui wat an du to zo kani tuin nge eni hi ramhwai lu chilani ti soi chuak ma saber kan ti chuan eni hi atira chang to in kumsom pasari mi lekani chang to in ramhwai in ati bai dai to zo ka ama po in asoi chin ma se tu manan oi du ngai lo ko chuan ramhwai ti vel chu apom velo bok nen ko chunga ramhwai lu ti vel chu an hun laya ko ta thu nei tu te hau khan an ring lo shim boka an oi zong thir ani velo akai na chante ora pom tak aron chwa chin na chante le rap thak tak ka akhosak chin na chan chu depression le anxiety in ama an thunun hne lu tukri wanga ni an ti thlata mase pitar pakhat chuan hoi sen takin court chu aron hniala eni hi ramhwai in ati boy ani a chen chil mek zo kani aron ti chuta indrik tok taka asoi ngam na chan ni a soi chu eni hian iswa lembang an tare mo alim te reng a hnai du ngai lawa ngai chu soi lo alam hoi zong po in ami ta len du ngai lo tui thiang lima in du lawa chong chai a hwa a pathian ming a lau boka tin ama eni po arim em boka chung te zong chuan eni chu tharau swalin a chen chil ti ati chiang tok viawani tin ron soi hetia pitar pakhatin ko ta hwai takaram hwai lu chil chungchang a soi ma po hian eni ngein ramhwai na ti bar chin thui alo soi to a mase caution chuan apom sak du lo mai ni lavin a oi sak lo atira eni chung te nge po in an oi du ngai lawa ramhwai an fanu alu chil chu an oi lo tlat mase an kho cheno ma exorcist pakhat chuan eni chungchang chu lo she thoi ve in eni chu mai chana nge enfia adu ta a enfia turin akal chil ngei bok ani po in Peter soyang chia chu aron soi ve ta chu exorcist chuan bishop chu ati ti pui ngai vat boka ti chuan atopa bishop po in apom ngam ve ta ni eni chung te po in an pom ngal boka mase an chung ko chunga thil thleng ero sha thiam har an ti achan chu an chung ko jinga po tetlai chang to felber poi soilo ko shan ngai poi mo pathian be tlap tu eni ber kher chunga chu tiang thil rap thak a thleng chu mak an tia an che thiam theilawani a film khan changtunu kha eni ti ni lavin Emily Rose ti kha ani a Emily Rose khan abul velami te zong kha ramhwai angin akmuchina ahlaw chin chutiang cha chuan atak taka eni po in abul velami te chu ramhwai angin akmu vek china atira chuan chutiang chu ani ngal bik lo mase ramhwai in alu chil rei tel tela athil mudan thlengin adanglam chhauta zo kani eng thara swalin nge eni chu lu chil kan ti chuan
Eni hi pastor in exorcism ati lain ako chunga tharau swal lut te azot chuaka chuta eni in asoi chwa hote chu Nero te Lucifer te Judas Iscariot te Legion te Belai Kaina Hitler te tharau swal dang tam tak ming te po acham tel bokani hei hi chu a film ate po anon da tel nge kha a film ento te chuan helai sin tur omang chu in lami thla thia mai theya len lem lo te point YouTube vela han search chin ula in mu thei nge yang thara swal tam tak ming asoi ni eni hi thara swalin atlu si lain thil te nom tak tak ti achinga chung zinga anu soilan te chu han soi veta ila eni chuan amazon nge in chin ti na nuina soya thote mai mom te lung al thei te a e chin ran nung phei chu athi to ai du ngai lova adam lai nge chu anung chungin a e chin ti na noi na soi sabadam lai nge po an mit mu lai nge in alu alo e bun sakani ome anu chuan soi zelin ena chu ui angmai khosak aching china ti boka dokan hnuaya te tlan lutin abau char china chutiang chuan ni lengzan kho ai ni ni chung to po om theya ti a chung ten an mang ang le china tin bang ma chon zonga dingin darkar nga chuang zat mai chu au char zel anti bokani chung mai chu ala ni lova eni chuan a korpo thler a ching hle a tin chhuat lai taka hanzun te po a ching bok tu mani na po an lun ngam ngai lova in leng phe chu an nei ngai lovani eni hian thlasom chung lekin exorcism voi somruk pasari lai ama chon mana exorcism anti lain ako chunga tharau swal te chuan ama chu chhuasan an du lo hle a an beilet ve na sa chin le chu chuan eni chu atina chin hle a om her na sa chin hle boka a in hliam pha chin a kai zatha te achata a ke arti ru akhibok ko sangkha zakwa somsari parok ju ni somthum kha eni in exorcism ahma chon top na ber ani a hemi chim phei hi chuan ataksa a chaw cheto hle a anu le paten ni enga moza chung chu anzon kwal char chara ama poina kal thei to lo anu a phei chuan in tui tak nyal po in thei to lovani amel om dan te chu ama ka vek to a eni ani ti po sha thei to lo a cher chi em to omaya mu shom khopin ama chu adang lam to ni Filma khan Emily Rose in exorcism ma chona piangin atan doktora lo om nai china atak taka ero chu tiangin eni tan doktora om nai ve ngai lo exorcism amma chonna satnuwa phe chuan engmai na in thei to lova akai na sa tel tel le ngala mase chu ti chung po chuan doctor voi khat ma ko sak ani ngai lo tin eni chu dam do in pan pui ani ngai lo boka achan chu ama du dan ani wangani eni hianin engmai na in du lova achung te po in an di lui thei lo eni berin adu tlat lo wangin dam doi mga enkol chu a thei lo burmaya achan chin lo she ve tu an khomi te chuan eni chu an dem hle a ama a in ti chaw chemai me ni an ti ma se eni chuan chan chatak alo nei thung ataksa ti chak thei tu tur thila e chuan ama chen chil tu ram hwai te chu ati chak thar ve zel don ni na in sha a tin eni chuan thi wat adu zo ka wangin engma ai du lovani tharau swal ten an thunun na atanga zalen wat chu adu to a tin setana manrua nia ama kaltlanga achung te ati shom reng mai chu adu lo hle boka thi wat zok adu ni ma se chung te chu eni thi du chan berero ani chuang lo eni hian athi ma in anu bula ti hian thupoi mo tak mai alo soya changthar swalina ti boite milulul le mani du dan chawanun mangte biakin shanga puithiam derte puithiam rin omlo le rongbol tu derte hautan ka thi nge ngai ni tin anu bula lo soyani eni hi athi don hian acher cheto hle a pan somruk paria chavari tani an ti nge doctor tenan soidan chuan thil engma ei du lo kha apoi bera anun ti toy tu berani anti tin pneumonia alo nei tel bok le ngala enkol ama mo line enkol na voi khat ma adong ngai lawa chu wang chuanin athi ma pha ani anti ve thung eni hi ako chunga ram hmai tenan soi sakna sachina wangin athi don nai tak tak phei kha chuan engma asoi thei to lawa chongpo achong thei to lo mase athi don ni ma in puithiam le anu a bethunga puithiam pa bula chuan ngaidam na ngen ro ti zong asoya puithiang chu rongbol tu der alo ni te po ni mai thei eni chuan athi ma in pathian te na ngaidam dil turin le angen ngen zok turin ati ni anu bula ero nu ka hlau ti zong asoi thung thi chu hlau lo pot maya thi wat kha adu zoka
tharau swal lakala zalen vat kha adu zok ani chuan engthil nge anu bula hian ka hlau ti a soi chu ni ta ang enge a hlau chu ni ta ang midam tak ngai dana chuanin eni hian ka hlau ti a soi hi chu pathian in adam lai na apek te zofel lova khovel chwasan chu a hlau ani an ring ani zona lian tak pakhat alo om le boka eni hi ring tu chatak ani em ti ani achan na chu o ani ring tu chatak ani wangzo ka tharau swal point an beron chat zo ka ni tinan soi hial eni hi Roman Catholic chung kwa changa selian ani a an hun lai khan an khwa Christian an tam lo hle ma se chu ti chung po chuan pathian bel tlat chin tu ani a apa po pui thiam ni tura training to ani a anu u naw te zinga po nan an om hial bok chu ti khop chuan sa khomi takan ni a ma se anu ro adang lam deuh hlek ana pian ma hianin anu hianin mi padang laka son alo shing masato a enai pa ane ma thilani chu a son shin chu phei chia ni in Martha ani a pasal nei lova fa nei awangin enai nu chu na sataka ti mual phawani a shem na pe kani a enai pa ane ni ya po mo korwar hak phal sakani lova chuti khop chuan an en shanga zaktakin an siam ma se an hun lai an ti chin dan ani tlat mo kor ni lovin velan hak tira chu taksa zongjong khu vek kor fual dum ni in mel po tilan phal ani lo chu chuan mi tanam takani zia alan tire atini eni hi me chidau pang mai ani lai chang to in anu chuan thu shil non fo chin pakhata neya swal man i peturani a hun ser mangin swal na laka changa tlan na idil chin turani ti in azir tir chin anu son shin a u Martha chu kumrian mi lekani lai na thi a u thi na chungchang a hian eni hian ngai dan dang alo neya kadu in pathian du lo zong thil swal ati a swala atlu a shemna atonga ni ti zongin riru alo pu a mase anu chuan ati diklo te pomin anun chu asyam chato a swal asim to a pathian lama hoi tak zet to tilan tirnan anu ai o in ama chu in ti shom ta chin achang lian zela midang swal man chu amana lo twar ta zela drugs addict te rongbol tu der te house swal na awang zon ama chu in ti shom china lungrwa rem lo zeta zon kwa in amua shemna a in pechin college ka lai po in adorm banga te Saint Ho thalak abel kwal vak zela tui thiang lim in chopin na chong chai mol mol chin chu tiang chuan ni tin hun a mang chin bok tin Christian chatak pathian ta na sipai chatak leri nom tak ani theinan a thei to pin pathian rong abol ve chin bok eni hianin a thi ma in pui thiam pakhat nge na lekha athona chu pui thiam chuan eni lekha ziak hi anuwa a cher chuak le ni eni chuan a lekha zia chuanin Mari kabula aron kala ani chuan du thlan tur pahni min pe a kabula ron kalin heng tharau swal ten an ti boy na chia chang hian izalen theya ani lo po in hunengam bachin chung chu heng tharau swal ti nat le ti boy hian ila om theya ma se chu chuan khovel mi te hne na tharau swal hi an om nge ya an na thora phak zia ilan tira irin tir thei thungang ti in mari chuan du thlan tur min pe ani ti in ale khathona chuan aziak telani chule khathon chu azian alo rei to hle a ramhwain ataksa te ati chha sak tak tak male tharau swalu chilani ti an pom ma thil dai to alo ni a eni chuanin marin du thlan tur apek pahni na jok chu thlangin shi om tam tak tuar zel don ma se tharau bo chan chua chu adu ta zoka khovel mi ten setan nun don ziate poisak anei lo ziate pathian om nge ni ti te ama kal tlanga an sha theinan le achunga thil thleng tikal tlang an sha nge theinan ako chungaram hwai lu chun zom tir zel chu arem ti ta zoka a theidon thlenga tor chu a thlang ta zoka lo ni aman shi om phadon le ma se tharau bo tam tak a chan chwa theina turani don phot chuan apoi ti lo ti le khathona chuan azyak tel bok chu mai ni lova a thi hun tur po le khathona chona lo ziak tel vekani eni hi July ni khat kum sang kha zakwa somsari paruka akhuma amu hil chu thamwang takin a chol zui tani a thi donin na tuar mel po apumya lova shom ti anei to lo ti a sha hle ramhwai chon a hne ta emo kan lo ti mai thei mase pathiana arin na te achak ema wangin ramhwai chu a hne dai to zo ka lo ni hadam takin engma na po twar to mya lavin ama khuma nge mai chuanin athita zo kani athi do na abula omreng anu phei chuan amu hil ria ria ya a hadam hle ti a sha thei ti in a fanu thi tur a om dan chu a soyani